Guddeessan ijoollee waan deebitee qaalii dura bu'aa qeeroodhaan godhanii nuti as gabbaanii akka darsaan waa biyya dhufa ta'u baatee gabbiyee akkasin labsee siin jedhu dura bu'aan qeeroo akkasin labse darsaan waa biqiltuu qabdu jiyee namni amantiin karaa fadhee karaa baataate tuqachuun qabda jee labse. Ini labsi ammallee akkasumatti ijoollee fittillee qabee jira mallee isaa tokko akka qabaa siin jee amma kirgaltee tokkommoo zamanaan daddarummaa biyya keessa jiru kanaamu dheenyi inni bitan dhufuun beeka dheenyi inni alifni qaraasuun beeka dheenya kan as gargalee akka ishoo warra sheekota isaanii bira dhagee warra sheekota jedhanii nama tokko sheekota jedhanii beekamas nama tokko sheekota jedhan namuma tokkoon warra sheekota jedhan ati dheenyi dhugachee dagan bifa ni eebbisuu yaana jedhanii barcaa jedhanii bitanii jimaan nagaggaafatan wajji maati dibun kabu nama deegate de biar rumah tamat malam masih kare bom nu jokan mana kare wadi percaya sisa kan nagit are rukas ta percaya jitu ini aci kare de kete rani we ner kate ora ya kada kan aci share ni rawo ise bije siji yoti siga batte hati namni arkan islam arkan iman anu sigal tu tetto warumma shekota jaanin sa yomma shekota jadi sat yo gatte ise gafatte harf arkan imana arkan ihsana amma sisa kasuma arkana islamumma da jarme islamumma na himayo ette gute namni si mu dan don jiru haya duba sheikhumma na isa kan ga wajis gabati kan wal kamni abu kasta nama kana wa barda jinni wajin tiani etu garu ji hawi tanan hawi kille sala kan dagi jupan hettu no busi je sa halal dagi fijira sinji abu kana guys tergelle abu sih agak namni kan ibu me juru me na budde urida budde ke thayka syekh adim tulati ilmi namni ragare syekh adim tula bulu abu kan lagi sila obe nama kerja tidak ajamu syekh mar ragare syekh ne obe gitu dedini ilmi bakar rahat kapti hala kan anti akabet ilmi dosa kan seram from jeju kayak mudah jadi rekat abu ke stati wallala wala terjadi lagi tuh di sih wallala je syekh nubira ko tenki senan jabdu na sittande ge samana im taysano ta syekh jabdu sitrufti sanarra tufti jibir tim tanu mamma yetu tanarra tanarra ndi besi kerja sih syekh jawar ke dia agar pinjir si fidi kasebbo dole gero ija gero gelam matani iya gero gelam matani syekh disupa ija gero di pula terkati jimma halkan juga mana masat tebi sinji Bin negeri tiga kak, berapa kabat? Gua kayak rotan. Jalan mata nih. Wadi, warna cerita itu mah, mal keras. Purana, kita purana kan? Nanti juga keras sih. Hal kini juga berarti keras. Butuh juga berarti mana berarti kamu. Bakat dua hari ini front. Kira-kira dia, ama Safina bukan? Safina dia keras. Kira-kira dia itu mau tebas. Adi mali bulu kah? Bulu ka gede karan bulu ka bati be karata ninjin ire cala tani bati jena ke bulu mo bulu na bati jippo bulu huma gudda abbici bulu gatu namni hangam fede barati irranduro mu jogo ne zam bati jat bati atti lagi dinjis durutis abban bulu kayo randuro mu ne kayo abban bulu ka kayo barakije ka ilmi fede fiti bulu ka kija karan randuro mu je bara bulu mu je halmi ka bare aya isam bati jatte isa bati je kegabsene nanjen aya bulu ne bati je dere kuma sa kamna dere ga meti gujetu ofinjin gujetu ofat mingi dega meti sokon ditu ofinjin bulu ka ban sa kayo kana kanabi randuro mu gas boda gam dakhala du fanje as gere ganju ku jami so di tekun Syekh Usman turi dagu udan, Syekh tular udan. Ilmi sa takra kapag itu dengan jadi kuwan sana ini uji. Jadi kan cepat cecane singgi. As kerja ini. Jadi pun imam gandian itu imam gandia dari sahabat jalan. Imam gandia dia ceti akan dari sahabat rumah dan sahabat itu. Jadi imam gandia itu kajelcan. Imam gandia itu harap pindah ke pagi jadi tadi di singgi. Budi dari sahabat kayak TV nya karena dari sahabat cecet. Ilmi dia kabdu dulu nukarat itu. Nuti ilmi dosa dan berpan ini ti imam gandia udah pede kayak mau gini sakase singgi imam gandia. Imam gandia kasta tu. Anma itu gandia kabdu dia kude singgi. Niga itu dia ini singgi. Dari sahabat kita dufte sini kan era kau kabdu dia singgi. Ya ber. Dari sahabat boleh orang dibuat. Dari sahabat ini berpan. Dari sahabat yang kayaknya kasih ilmu dulu dia tapi dana. Karena kanir rabaran namanya dari sahabat ini citi boleh berpan kajiannya kan. Wabu madara dulu kedin tai bedi dia. Nih karesi chef kuat.
ganda qeeroo kana jira yoo wal bartanii jiraattanis gana wal baruu teessan sheek waa kana ganda qeeroo kana jira hanji isarratti naatti keessoo quraana qaqqaree seenaa usulaa qeetin haafis seenaa safina naafaasaa tufti waan mahaqidaa rabbal izzaatiin tanuma rabbal izzaa dubbatu tana malee tabiraa waan biraatti agarsiisin jee akkaan qoradhetti gaan an akkaan ilaa amma qoradhu jirutti wanni isaan toohidummaadhaan wal dhabanii jiran jechuudha karoorri isaaniidhaa wanni isaan amantiitiin tuquu danda'aniif الرحمن على العرش استوى جاء قرآن سورة الطه كيست جاء دعوته تخين سورة الطه كيست كان جاء قرآن الرحمن على العرش استوى جاء إسام بك الرحمن على العرش استوى جوسن استولى دان فسرن ربين بك ملت تجرات على ربين عرشي رت قلته هنجرو دخيسان جان دوب ربين بكي إني جرو أيسا سي مناساني جرات ربين يوني جرا إسان ربين أكمتي أومتي هاجما ربين إن الله غني عن العالمين جئ إسان قرآن إسان كبتني دمن عالم وان في أمر ربين دريسات دب خرسي أرشيسن في أمه أكمتي في الرتاء نتي أمو الرتاء سنجن ربين أرشي رتي قلته جن ماله أرشي رتاء أنجن نتي توحيد والرمان توحيداتو يجود أكا إمام مالك جد قلته إنسي ربي بكمات قالوا أمو أكمتي قلته ولا لمات الرقافتون أمو انتهوا جي إمام مالك akka rabbiin itti olte akka isaan malatti olte horsii irra taa'ee jira moo taa'ee hin jiru isaatu beeka nuti wanni nuti beeknu rabbiin arshii irratti olte hedha bakka nuti hanganu akkamitti olte taa'ee hin teenye hin jenne istawla bakka jiru san istawa bakka jiru san istawla fassaran istawlaadhaan hin fassarinaa je quraanni hin jijjiirinaa jenneen isinoo maaliif jijjiirtanii jedhan isa jijjiiramne jennaan waman yatawakkal ala allaahi quraanni jedhu nama rabbi irratti irkate maaliif jettanii duba quraanaatu kas jedhaanu way namni rabbiin boraatiidhaa irratti irkatan akkana jedhanii akkas jedhee rabbiin boraatiidhaa sijjin rabbiin boraatiidhaa irratti irkattu sijjin duba ilma namaa udaanee fincaanu ka ijji imimmaa yaaftu ka garaan midhaanii akkasumaami kan akkamii yaammattaree kana irratti irkatta yoo rabbi irratti hin irkatin jechuudha isaan rabbiin boraatiidhaa jedhan ammoo irkatinsi nuti baannu irkatinsa dalagaa teenya cufa biratti irkifanneemti malee kunuma kaddaani qabna tarra ciqilfannee jiru tanaa miti rabbiin sani jechuudha mee gamanumaanuu muraadii harkaa dubbii fuudhe muraadii gaa dubbiin ta'eeti siitu haasa'u jira akkasuma seenaa asitti darasoota qabu seenaa asitti dana obeetti sibiidaan sinjii seenaan dheertu dabalattaa haasa'uun rabbii ulmaa deebisu guna haasa'uun bal'inaan ammas daawwattoonni keenya kun beektaa waan gaggabaabdu fedhaaf hin jaa akkasii mire irraa gaggabaasuun inshaa Allah akkasumatti yaada kana qabatee dubbiin dirsaa waabummaa finnee mata haachuu keenya kan taate sana dirsaa Usmaan Durrii finnee haachuudhaan darasaa Sheekh Usmaan Durrii finnee haayachuu qabnaadha wanni isin murtii finnee haayachuu qabna qabsoone ikaatirratti walii qarabni sijjee qaroomna hin sun rabbiin nu jijjiira achirratti naa baate rabbiin kalimaa isaa takkatti ol qabaansan isaan hin kaayyattan jaan isaan hin kaattanii jedhe darasaa kana finnee isin eeganya ajibdi darasaa kana nun qaba isin irraa tarakabne nuti darasaa kana nun kaanne habaash nuti kana waa biyyaatti batan finnee kaanne jennee itti seenne waliif qaradee nuuf qaratanii nuti ni qaranne